Haere mai, haere mai, haere mai, haere mai e ngā iwi e. Haere mai, ki runga o, te marae, hui mai, tātou. Tātou katoa e hine mā. Ara hui ha, hapai ngā o. Mana Māori e hui ha. Warunga rawa au e ia ha ha. E ngā iwi e haere mai. Haere tō, hiru wa tōru wha. Hi au e hi. Oh, well, look at that, eh? We've got the regulars back again. Oh, well, no mai, hoki mai koutou e ngā regulars. This is our last get together today. Yeah, so we're just going to have a pretty laid back, free and easy a final presentation. But we've really loved having time with you fellas. Me, Bobby, Auntie Lisa, you fellas, it's just been a massive catch up with you. Like it's being in your fellas' living room every Monday, Wednesday, Friday, having a cup of tea with you. So thank you for having us in your fellas' lives, in your living rooms. Yeah. Oh, I'm just trying to see where Auntie Mema's, hang on, are you at that? Oh, yeah. I'd rather be where you're sitting right now. Anyway, let's get into our final run through. We'll have a look at Waiata. Why don't we give that over to Piripi? You guys want to run through Waiata? Kia ora. Kia ora tātou. Good to see everybody. Can you hear us, sons? Tairua tōru. Nau wakapi te whenua I o uri, maunga nui ki tā maki maranga. Maranga maira, he wahine purotu, waiheke aorere huo, waiheke a, mare kura e. Nau wakapi te whenua I o uri, maunga nui ki tā maki maranga. He tā puku nā mahanga, e manurere I te pō. He tā puku nā mahanga, e manurere I te pō. Ko tutako, ko tutaki, ko waiheke aoe. Iripiro e, ki te amai ana tō ata. Kata e te rongo, ki a hoi moe warangi. Koe tēnā, he wahine mana, waiheke aoe. Ka putara, ko makawe, ko maupu, ko e ka e. Ko riunga tēnā, ko whiti, ko rambo. Ko te pōtiki haki puta tō muri e. Maranga maira, he wahine purotu, waiheke aorere hua, waiheke a, mare kura e. Nau wakapi te whenua I o uri, maunga nui ki tā maki maranga. Nau wakapi te whenua I o uri, maunga nui ki tā maki maranga. Maranga hui! Ngā mihi nui kia kōrua.
Piripi me tahua. Oh, good to see. Marahia, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai te riu o Waikato. Mea tātou moko puna. Au tira ka mihira kia koutou. Marianne, Mus, te whānau, kānui te mihi, aha ko he paunamu tēnei wā, ko te toi ahu rei whakamutunga tēnei o te tau huro ana. Hui anō, e pauri ana no hoki, e pauri ana. It's been a beautiful 15-week journey, and so we're going to ask those two again, that fantastic duo up in Kupe Street, if they can hit us with a ngauri or manu manu. Ka pai, over to you two. Tēnei au ko te uri o manu manu. Hata i tanga tiki. Hei, he matakahi he manuka he kahika. He human, he te kohanga tapu tapu ātea. He te whare o te manuka. He te whare pura manuka pua. Tēnei au te hotu nei haka ia wui. Ana ringa hiko ia te whetu. Hiko ia te marama, kei te whai au, kei te ao marama e. Yeah, gee, that was almost too perfect. Yeah, rawe, e tino pai. We're at that time of the year, eh? We've been doing it for 15 weeks now. Even the presenters need to be on their game and perfect today. So tino pai, that was it, our uri o manu manu. So don't forget, eh? It's a karakia, and that karakia can be used for virtually anything except for blessing your wheat bix or blessing your hot pie. Particularly if you're heading off on the road, particularly if you're going into a kaupapa, particularly if you're going to get a growling from your boss. It's a good little karakia to pull out. Kia ora taru mai, oh, good to see you. Ko tai mai a taru mai. We'll give you a moment to settle in. We might pass over the haka pōhiri and another one or two items. So we're just going to finish off manawa now. Let's run through it from the top, and then we'll just jam out the last two lines, and then we'll run through it fully, eh? Manawa mai tatau mai e tu, te riri e tu, te nguha e tu, tu panini tu, tu parere tu, tu pako, ko tako, ko ta ihea, ko ta iraro i aku taha kangaru e. Rangi te whakarangona mai ai ki taku hau taua. Papa te whatitiri runga te rangi kararapa te uira mai te rangi te whakarangona. Te ati tupua, te ati tahito, te tupua horonuku, te tupua horoa utata, kina te manuta, kina te pō ki raroto ngā oi. Tā kina ki Hawaii, ki rongo te pō, rongo te a, te ue a riri, te ue a nguha, te wai wai riri, whakahu me tamakito, whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate, o tū whakararo, tangi amu amu ki o, tua hine nunu i roroa awai e kore e tai a te riri. Ko wakatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhia huka huka tapatu ki te tai hanga ia a ke koto na ihu tiro a ke koto na hoi oi. Heke heke iho i runga i o na aitu kararapa ki te rangi mau o rongo ke o te hono o whakatau he poke tahu atuku whakatau ki roto ki te whare tōna tino ka wakapunga were were tu tarawa nanga te toa i tai nei he
toa herere he ngaro. Te mati kuku tēnei ahau e tupua te te niho I te pou o te whare whakatau. I kiti ato tapu ai tu wana I waho me heka. Hui manu te rākau a whakatau he mumu he a whatai. Pēnei tai wheneke whānaua oi. Kua māka we te ngakinga o te toto te ira. Mutu o tū te kahu nau mai e waha I takutu. Ka whano tāua ki tō matua mānawa. Tauria e pakawhara koriro I a koena. Te horo o rāka e nui e tū nei e noho nei. Aua I te riri, aua I te nguha whiri a te kahatua tini mō. He koutu whenua, he take whenua e. Kore e tai a te riri. Anake te toa, I tā maua, whitiraua. Hara mai te toki, there you go. Hui e! Yeah, we're there, ko pai ki uta. Let's just go over that last part, eh? From te horo o raka. Actually, no, let's just take it from he koutu whenua. It's pretty easy, it just runs through. He koutu whenua, he take whenua, e kore e tai a te riri. It's all haka from that point on. E kore e tai a te riri ko whakatau anake te toa, I tā maua, whitiraua. Again, e kore e tai a te riri ko whakatau anake te toa, I tā maua, whitiraua. Let's go 2 more times. E kore e tai a te riri ko whakatau anake te toa, I tā maua, whitiraua. Ka pai, let's go through from aua I te riri. Aua I te riri, aua I te nguha whiri a te kahatua tini mō. He ko tu whenua, he take whenua e. Kore e tai a te riri ko whakatau, anake te toa, I tā maua, whitiraua. Ka pai, even chucking a little pūkana in there. Okay, again from aua I te riri. Hira, toru, wha. Aua I te riri, aua I te nguha whiri a te kahatua tini mō. He koutu whenua, he take whenua e. Kore e tai a te riri ko whakatau anake te toa, I tā maua, whitiraua. Hara mai te toki. Hui e! Ka pai, ka pai. Well, there you go, e te whānau. That's our whole waiata. I don't know if I want to go through that whole waiata again. Should we go through the whole waiata again? Let's go through the whole waiata. And that there is it, locked off from the top to the bottom. We'll have a beautiful, clean cassette or a CD or whatever it is that you're rolling. In your whare, it might be one of those digital things. We'll get you a copy and you can just keep listening to it at night. It's a beautiful lullaby with big giant spiders and everything in it. So it'll be lovely for you to just have it playing by your ear as you're drifting off to sleep. One more time, this is it. No more after this for toi ahurei. We've got it locked down. Whakatau, eh? We got there. Here we go. I'll take it up a bit. Manawa mai, tatau mai e, tu te riri e, tu te nguha e, tu paninihi, tu parere, tu pa kokota, I he ako, kota I raro I aku taha kangaru e, tu ki te rangi te whakarangona mai, ai ki taku hau taua, papa te whatitiri runga te rangi kararapa te uira mai, I te rangi te whakarangona, te ati tupua, te ati tahito, te tupua horo nuku, te tupua horo rangi horoa, utata kina te manu, tā kina te pō, ki raro tonga oi, tā kina ki Hawaii, ki rongo te pō, rongo te a, te ue a riri, te ue a nguha te wai, riri whakahu
wahu me tamaki tōna whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate o tu, whakararo tangi amu amu ki o, na tuahine nunui roro a wai e kore e ta. Te riri ko wakatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhia huka huka tapatu ki te tai hanga ia a ke koto na ihutiro a ke koto na hoi oi heke heke i hoi runga i o na ai tu kararapa ki te rangi mau o rongo kio te hono o whakatau he poke tahua tuku atu whakatau ki roto ki te whare tōna tino ka whakapunga were were tu tarawa nanga te toa i tai nei he toa herere he ngaro ki roto te mati kuku te nei a hau e tupua te niho i te pau o te whare whakatau hiki ti ato tapu ai tu ana i waho meheka ui manu te rākau a whakatau he mumu he a whatai pēnei tai pēne ke whānau a oi kua mākau e te ngakinga o te toto te ira mutu o tu te kahunau mai e waha i taku tua ka whanota ua ki tō matua mānawa i tauria e pakawhara koriro i a koena te horora kai nui e tu nei e noho nei aua i te riri i te nguha whiri a te kahatua tini mō he koutu whenua he take whenua e kore tai a te riri ko wakatau ana ke te toa i tānau a whitiraua hara mai te toki Hai mie. hui ei Tai ki e. well there you have it. Wow, eh? It's just like we've climbed Mount Everest. Yeah, okay, kapai. Breathe, breathe. Hakina, haki waho, hakina, haki waho. Kapai. I'm just going to ask, Taru, are you able to take us through the haka pōhiri? Just give us one roll through that. And yeah, that'll be awesome. Thank you. Kia ora. Yeah, I love that Waiata uncle. Yay. Start learning that, eh? For a bit. Ngame. Last day for Toiahure. Can you hear me? Kapai. Tēnā i ruia. Au e he aha te hau e wawara maira. Au e konga hau e wha e wawara maira. Wawaki kou ana ngatai ngangaru ana i waite mata. Toi a mahuhu ki te rangi, ngā waka ki utaki a ki te ariau, ki aronga ai i te kaupapa i hara mai ai koe. Taka hia,
E ka mai ki te wihi pap, tēnā koe, aha koe ai raru tō wifi, mo te wāpotora e pai ana, kua mau ki ngā kiriata. So, yeah, that haka pōhiri, it's rolling off hard. We've already performed that at an international festival or conference. And so that will be our haka pōhiri. Again, there will be a final copy coming out to everybody in the very near future. So keep an eye out for that. We're now going to pass it over to Piripi and Hui and Tahua, if they can roll us through. Matariki, thank you. Tēnā kōrua. Kia ora whānau, sweet as. Tahua's just learning this Waiata too, so you have to bear with my voice. Tohu nui, kei tā whiti, e tau kapo maira, aku mō toi kahurangi, ka hiro. Tahua, tēnā kōrua. Kia ora marahia, ai hoki atu koe ki te mahi a tōna wā tātou tūtakitaki mai ai. Oh, beautiful Waiata there. Matariki again, e rua ngā wāhanga. Two main features to that. One is to look back to those, our cherished ones who have passed away in the year, and the other is to look forward to what we're going to be hoping for. We're going to, maybe we do te iwi kāinga at this end, eh? So we're going to go back to te iwi kāinga, and yeah, you won't have a guitar though, it should be all pure a cappella. Ka pai? Do you fellas want to do iwi kāinga? No? Okay, we got it. Ka putara ki te ao hoe,
Te iwi kāinga, karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Pepe taha, tu mai ra pepe taha rua wheke, ka putara ko ka hurau, ko wai heke au e. Karanga mai, te iwi ka inga, nā te po hiri o te rangi e. Au e. Tā miro ai ngā here o te aroha e, ka putara ki te aho e. Ai! Te iwi kāinga, karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Makawe, tu maira, makawe ko pāwhero, ka putara ko hukatere, ko tuperiri e. Karanga mai, te iwi kāinga, nā te po hiri o te rangi e. Au e, rangi tā, miro ai ngā here o te aroha e, ka putara ki te aho e. Ka putara ki te aho. Puriti aki amau, hiau e hi. There you go. There's a real no frills presentation of te iwi kāinga. Remember, we're going to do that whenever we go away. We're going to thank them for the crayfish and for all the kinas that they put on the table. Okay. Taru mai. We've got Hiwi Onepu. Should we give it a roll with you, or we give it over to Hayley? Where's our Wi-Fi at? Hey, I don't know, my Wi-Fi's a bit crappy. yeah, it's playing up a bit. Shall we, Hayley? You got us, eh, for Hiwi Onepu? Wow, awesome. Let's put it over to Hayley. She can take us through Hiwi Onepu. Kia ora e te whānau. Okay, here we go. E noho ana au i te hiwi Onepu i tā pora he ngā tapuno te waka o whakatau. Ko rongo mai ki te wai he a ki ngāna. Ngā tai e kai tauhara ngā rua i puta i te kōrero. Ka tahi anō te iwi kai rarawa e. Mātai ake ki kangaroa whakamana e moe e hau e. I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atura. Ko wai o nui ko ngitu, ko manunu tahi ko te kawa e. Wai hape mai ki manu kapua kai tawhiti, ko tū tā moe ki te rangi. Ko ngā naia ki raro e, kai taku tuako o ka hukura, ko ki tangia, ko atua nui e. Kia rapu noa i te kānui, hapa neira, kia pā te ihu kia poko e, ka pā te taikei, o ngā rahu kei marama, ka whana kei te tua uruko, one nui ki runga, ko rangatira ki raro e, taupaki ana te tai ko pau tapuaka, ko hikurangi ki tae ki uta. Te tūpo, te tini, ko tuperiri e, hoki nei au
Oh, let's just go to there, right? Because I'm still a little bit stuck on that end part. From top. Yes, please, rawe. E noho ana au I te hiwi o ne pū I tā pora pora he ngata puno te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngana ngā tai e kai tau hara ngā rua I puta I te kōrero ka tahi anō te iwi kai rarawa e Mātai ake ki tangaroa whakamana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atura ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawau e wai hape mai ki Manu kapua kai tawhiti ko tūta moe ki te rangi ko nganai a ki raro e kai taku tuako o ka hukura ko ki tangi ao ko atua nui e kia rapu noa I te kakanui apa neira kia pa te hu kia poko poko e Ka pā te tae kei, o ngā rahu kei marama tā whana, kei te tua uruko, one nui ki runga, ko rangatira ki raro e, taupaki ana te tai ko pau tapuaka, ko hikurangi ki tae ki uta, te tūpō o te tini, ko tuperiri e. Beautiful, tāhua. Taru, you want to give it that last little block there? We'll give the Wi-Fi a little bit of a go, eh? We'll see how far we can write it out. Just that last run from Hoki nei au. Thank you. Te tūpō te tini ko tuperiri e hoki nei au ki manu kapua he paunga ki tapu he purunga mauri e arara nei ki uta e arara nei ki tai hei a hara hei tūtei ngā tai e nguru nei. And there you have it, e te whānau. There you have it, the full presentation of that second beautiful Waiata hiwi o ne pū. And I just wanted to make a special thank you to Taru Mai for giving that rangi a real good miri all the way through the process. You know, it's not a easy thing to put a rangi to words. And so, tēnā koe Taru Mai I rā mahi. I whairangi ai tatatu nei pāterera ngā mihi. Okay, well, I te whānau, we're going to, what have we got now? The hiwi o ne pū. We're going to hand it over to Piripi and to Tahua, that awesome duo at HQ, to take us through kia piri, kia tata. Kia ora, kia ora, kia ora. Kia piri, kia tata mai. Kia piri tata mai, ue nā iwi. Ki runga te whenua, ora ke ie. Ka huia ake rau, te pōhiri. Mapu e ki atu, ora kei tūpuna, ora kei whakapapa, ora kei tangata, kia orara, kia piri tata mai, e ngā iwi. Kihea!
ka nui te mihi ki a kōrua, ka nui te mihi ki ngā whanau ngā i tū ki te mahi I ngā Waiata ringa. Beautiful, beautiful, beautiful. Hey, we're going to have a little kōrero now. I will say that today for our final kahoot, we've got a little gift card, only eligible for those who are not related to our to Huia and Joe. So Did you hear that? What? Little guy in the background. So we're going to have a little gift card ready for you fellas. Okay, here's our kōrero. It's the final kōrero. Nā reira, taringa reare mai koutou. We're going to talk very briefly now about all parts of te kahoot tōpuni. And so we know that Tubiriri and his crew, they climbed up the side of that Mangere mountain to attack the people that were in the pā, and they laid down all of their kahoot tōpuni, all of their dogskin cloaks, eh? Kapai. So now te kahoot tōpuni means two things. Te kahoot tōpuni can mean our rohe, and it's kind of like a little bit like a dogskin cloak, eh? When you lay the dogskin cloak over the map, it kind of, almost fits it right in beautifully in there. The kahoot tōpuni also gives a description about what underpins our mana in Tamaki. Okay, so let's go through the four of those verses. The first one is we've got our take tupuna, as I mentioned the other day, and the take tupuna talks about oho mairangi, that ancient tupuna. It talks about oho mairangi, ngā oho ngā iwi. So those were the big iwi that came out of oho mairangi. And you know, it's generally the tainui and te arawa waka that help to bring those iwi together. And so we've got oho mairangi, ngā iwi, ngā riki, and then we've also got that that tupuna of ours who lived on top of Maunga Whau. His name is it's not Haumoi-Warangi, not at all. His name is Hua Kaiwaka. And the signs of Hua Kaiwaka and our ancient whakapapa that we have through Hua Kaiwaka, actually everyone here that I can see, you're all uri of Hua Kaiwaka, and that there's our take tupuna. But the two signs that we have on our marae for our take tupuna is the kahu pōkere, the black hawk on the front of our marae. That there's a sign of our take tupuna, and the other sign of our ancient long bloodlines to the land is the white dog, the kuri pure pure. Yeah, the kuri pure pure. Sorry, wrong. The kuri ranga unu. I nearly put you all wrong. Okay, the white dog, the kuri ranga unu. And that is related to Hua Kaiwaka and Ngā Riki, Ngā Oho and Oho Mairangi. So all those ancient bloodlines of the white dog and the black hawk. Okay, now let's get on to the second reason why we have mana, big mana in Tamaki, is because of our take raupatu. And so the name of the battle where that took place is Te Rangi Hinga Hinga Tahi. Te Rangi Hinga Hinga Tahi is the name of that battle. And that took place at Paruroa over by Titirangi. And so we have the pretty much the hanging of Kiwi Tamaki, Te Iringa or Kiwi, so that there's the hanging of Kiwi. And that whole battle was led by Waiata, Waiata. Hey, so that was led by those tupuna, Waiata and Waiata. And then you've got the next kind of chapters of that conquest. You've got the waka kōrari, and the waka kōrari was where all of our toa hid underneath the harakeke and the boat, eh? And then they ended up jumping out at the bottom of the pā at Kohimaramara, and they jumped out and attacked them, and then they jumped out over at Takaparawhau and then further around by Onepu, Whakatakataka and Pānel, and they knocked over all the pā. And then the third part of that raupatu was Te Arapueru.
and that there's that pathway of dogskin cloaks, over at Mangere. So there's our number 2 reason. The number 3 reason was the tuku whenua. So Hakihea te Kawau, he allocates land to Governor Hobson. And that all came off the back of that kōrero, hea te hau. And so there's the allocation of land. And Hakihea te Kawau, he was a ringa whero. Hea te ringa whero, it is the hand of the elevated, the hand of a chief. Ka pai? And so he was the ringa whero, he was the big paramount chief of Tāmaki at that time. And the 4th and final reason why we have undisputed mana in Tāmaki is because of our ahika. And you could name all 4 of the children of Tuperiri and all 8 of his mokopuna. And here they are, the 4 children. Whakariki, Tomoaure, Paiwhenua, Tarahawaiki. The 8 mokopuna. Whatarangi, Uruamo, Awarua, Te Paki o Rehua, Hakihea, Atareta, Te Tinana, Toko. There you go. All of those people there are just named, ko koutou, the ahika. Yeah. Let's leave it at that, eh? We're going to jump into our Waiata now. Te kahu pōkere, te kahu tōpuni, te kahu pōkere. Te kahu tōpuni, the dogskin cloak. And we're going to go over all of those things that we just talked about, eh? And we'll even finish it off with our 4th verse today. We'll just roll into the 4th verse. O te kahu tōpuni o tuperiri take tūpuna, oho mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o huakai waka te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. E take rau patu ko te rangi hinga tahi te iringa o kiwi waha ki aki Waiata. Heke ko te waka kōrari, te ara pure ngā kuri pure. E ko te tuku whenua mai manga whau ki taurarua moko whiti atu ki o poutu te kana te ringa wherona Hakihea te Kawau tumu whakarai o Tāmaki e. Ko te ahika ko tuperiri whakariki tomo a urepai whenua Tarahawaiki e. Ko whatarangi ko urua mo awarua te paki o rehua Hakihea atareta te tinana toko e kore e riro te ka. E kore e riro te kahu tōpuni o tuperiri. Hara mai te toki. Hui e. Ka pai. We're going to run over that. We're going to run over it one more time. Okay, one more time. And then that's it. And then we're into our kahoot for the last time. Here we go. And we'll get it 100% bang on this time. Ko te kahu tōpuni o tuperiri take tōpuna, oho mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o huakai waka te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. E take rau patu ko te rangi hinga tahi te ringa o kiwi waha ki aki Waiata. Heke ko te waka kōrari, te ara pueru ngā kuri pure. E ko te tuku whenua mai manga whau ki taurarua moko whiti atu ki o poutu te kana te ringa wherona Hakihea te Kawau tumu whakarai o Tāmaki e. Ko te ahika ko tuperiri whakariki tomoa urepai whenua Tarahawaiki e. Ko whatarangi ko urua mo awarua te paki o rehua Hakihea atareta te tinana toko e kore e riro te kahu tōpuni o tuperiri. Hara mai te toki. Hui e. Bang! Knocked that one out of the park. Ka pai. There it is. Te kahu tōpuni o tuperiri.
Those are the 4 take that underpin the mana of Ngāti Whātua and Tāmaki Makaurau. And on that note, I'm going to hand it over to our one and only wahine kahutu, nāna te kaupapa, I pīkau mai tōna timatanga taino ki tēnei rā, e te whānau, a ka tukana te wā. Tēnā tata e te whānau was such a great introduction, tēnā koe Jay. Nei e te whānau tikina o koutou waia mo tō tātou kahutu whakamutunga mo tēnei tau, e hoa ma, nei te nama, tahi whā, rua, whitu, waru, waru, tahi. E hoa ma, rehita mai ki tō tātou kahutu whakamutunga mo tēnei tau, o toi ahurei, ngā mihi nui kia tātou. Righty. How te kaupapa o tēnei kahutu, kārea wi mōhio, e tikana me mihi atu au kia tahua, ko ia I kaha tautoko mai I hau, I ngā kaupapa o toi whātua, nāna e nei kahutu I whakarite, I e nei wiki e rua, no reira e tikana kia mihia a tahua, tēnā koe, Wester's best, ooh, ouch, okay, Wester's best, tēnā koe, kare, the skull, perhaps, I'll call you kare anyway. 76, tēnā koe 76, ahau, no koe, ahau, tēnā koe, dummy, at pick, yep, no, I know a few dummies, okay, ka pai, it could be, pick your dummy, right, at pick and save, ko wai kei pick and save, I kitea I tētahi, I roto I te waka tērā pia ko Marian. Alrighty, hang loose, tēnā koe, Easter's best, tēnā koe, I have to agree, tēnei tairāwhiti and noho nei, I agree with that one. Kapai. And Kay, ngā mihi nui, I'll give you guys another ahua. Rua te kai he kona ki te rehi te mai. Ka rea no taku tama aha koa tōna non-credentials to be in for the winning prize today. And he's trying to hide his name from me. Interesting. All right, te kai he kona, ka taika tīmata tātou. What is that face? A scaredy cat. Scaredy cat? Yeah, I think that's a scaredy cat. Rightio. Ko pai te kai he kona, ki te pātai tuatahi mo te rangi nei. I think Dora sets up a page where it's a title page in here. So, hore kai he title page I te rangi nei. Hoi anō, he multi-select tēnei pātai. Te ahua nei. Te ahua nei kore kai he pātai ki konei, e pai ana, ka skipi tēnā. Oh, we, all right. Ka bai. Ki te pātai tuata. Oh, we, I toa, e tahi. Scaredy cat, I toa. Kia ora. Kare, all right. I was skipping that pātai because kore kai he pātai. All righty. Anei te pātai tuatahi e hoa ma. Ko waite tupuna matua I puta ai a ngāoho. Which well-known tupuna gave way to the iwi known as ngāoho? Kia ora, ko hoturoa tēnā, ko oho mairangi, ko hua kaiwaka, ko tama te kapua e hoa mā, ko te whakautu e tikana, ko oho mairangi. Ngā mihi nui. Righty, scaredy cat kei mua tunu. Oh, me, oh, nama, tino nui. Easter's best, tēnā koe, Wester's best, tuatoru, kare, skull, tuawha, and ahau, I mean, koe, e tuari mana. Ka pai. Pātai tuarua, hea te tohu nui o ngā kuri rangaunu. What were the white dogs a symbol of? Were they a symbol of their love for dogs? Were they a symbol of the fighting spirit of Waiohua Ngaiwi, the spirit of the fighting spirit of the Kaipara people, or a favourite food? E hoa ma, te tohu nui o ngā kuri rangaunu ko tēnei, the fighting spirit of Waiohua e Ngaiwi. Tēnā koutou, koutou katoa I whakauti tika mai. Ngā mihi nui. Righty, ki te podium, kare he neke hanga I tēnei wā, tēnā koe e scaredy cat, you know, kei mua rawa koe. Alrighty, pātai tua, toru mo te rangi nei, haha te ingoa o te pakanga I Paruroa. What was the name of the battle at Paruroa e hoa mā? Was it te rangi wahangu, te rangi, kia ora, te rangi hinga, tahi te. Te whakautu e tikana, and te nuinga I tika, ngā mihi nui. Alright, ki te podium. Oh, kei te neke e tahi, Easter's best, ko tuarua tonu. I think you're all still in the same place. Kia kaha tonu koutou katoa. Oh, ahau moved down. Oh, ahau, ki mai te tamaiti nei kua heke ahau. Alright, I aha te a Kiwi I muri I te pakanga I Paruroa. What happened to Kiwi after the battle? Was he released free? Was his body
hung it, maunga ngu, ngā mihi nui. Oh, you fellas are koi. All right, this is going to be a quick game. Right. Ko nuku, ko neke ingari, kei te ori. Oh, no. Titahi ko piki ake. Ai. Okay. Okay. Haha te tohu nui o te pupu tarakihi. What was the Nautilus shell a symbol for? Was it a symbol for new people, technology and ideas, a new government? Oh. Kia ora. New people, technology and ideas. Kia ora. Yeah. A new authority, a new government, a new alliance with the Pakea. Ngā mihi nui, ko te whakautu tika, new people, technology and ideas. Ngā mihi. All right. Ka pai. Scaredy cat kei mua tonu, hang loose, kei te piki ake, ahau, kei te piki ake, east is best, tuawha, west is best, tuarima. Ka pai. Alrighty, ki te pātai, I think tuarima. Ko Waite Tamaiti o Tomo Aure. Who was the son of Tomo Aure? Now, we've only just learnt this by a tip. But anyway, up behind, a warua, te tinana, te pakiorihua. I was going through it in my mind. You know, I don't know. Kia ora, ko awarua, te whakautu, e te kana, e whama, ngā mihi nui. Alrighty, ki te podium, scaredy cat, ahau, hang loose, east is best, west is best, ngā mihi. Righty, pātai tua unupa, haha te rā maramataka. What day is it today? Is it Māori? Is it whiro? Is it hoata? Or is it Māori? E whama? Māori, not Māori. How te whakautu e te kana. Ko Māori te whakautu e te kana. Ngā mihi nei kia koutou. Alrighty, ki te podium, scaredy cat. Hang loose, tuarua, ahau, tuatoru, east is best, tuawha, and west is best, tuarima. Alrighty. Pātai, I'm not sure. He rā pai ki te kohi kai. Is this a good day to kohi kai? Māori, te ingo te rā. Is it true or false? Ko te pauri wa tēnei te ahua nei e whama. A tauwha e nei mara. I know, I wish we had a pātiti. Alrighty, e whama. E ai kia hina. E hara tēnei te rā pai ki te kohi kai. Ka pai, alrighty. Scaredy cat, hang loose, ahau, east is best, west is best. He ori te tonu. Alrighty, I think ki te pātai tua iwapia. Bonus, kaihea tēnā. Awe me te tiro ahuia ki ngā pikitia. Where was this pikitia taken? Kaurewa, pānau tēnā koutou. Alright, e te taringa ariare mai, mehema kāre koutou i mohio. Alrighty, scaredy cat, hang loose, ahau, east is best. Kaore hene ke hanga ki te podium. Alrighty, pātai te kaupa. Ha hanga kupu e whai ake nei, what are the next words? Ka pai. Ko te whakautu e tikana, no ka kapi. Te whenua I ori. I can't even remember what the last line was that I sang, but yeah, I'm sure it's great to take. Alrighty, scaredy cat, hang loose, ahau, east is best, west is best. Kaore he neke hanga anō. Kia ora. Alright, haha te kupu e whai ake nei. What is the next word? Sorry. Kia ora. Kia ora koutou I tika. E mohe ana koutou haha te mea e huna ana. Ngā mihi nui kia koutou. Alrighty, koe rā te mea nui. A scaredy cat kei mua, a hau tuarua, hang loose, tuatoru, west is best, tuawha, east is best, tuarima. Ngā mihi. Alrighty. Haha ngā kupu ka e whai ake nei. One of them. Right. I get the pen. Right. Okay. Kawhai, there was only one answer that could have been right because these are the only words that are sung in that song. Right. Maramana. Ngā mihi nui kia koutou te tokorima I eke. Nō reira.
Ko ai tuatoru ko ahau tērā, e hara ko ahau ko koe, engari hang loose tua rua, e tuatahi mai, ko Waiata, ko Skirike, alrighty. E ka whakawito tēnei, ka hoki atu kia koutou, ki te pakipakingia. Tuatoru ko ahau, ko waiahau. Ko Waiata. I know it sounds really Ko big. tata katoa. Ko tata katoa. Nā ko au tērā. Ngā mihi nui, babe. Ka pai. Tuarua ko hang loose, I'm guessing already. Oh, Bobby. Ne, ko koe, Bobby. Oh, Chilika, I was thinking it was Irina. Ngā mihi nui, Bobby. Ka pai. E tuatahi ko Skirike. It was that guy. Okay, Skirike. Ngā mihi nui. No reira. Bobby, nā hai tēnei. Ngā mihi nui, paki mai. Ngā mihi nui. Orai, te kahoot te rākau kia jau. Aku mihi nui kia koutou katoa. Aku mihi aroha kia koutou katoa. Whai tonu i ngā kiriata, kai runga i te pukamata, kai runga hoki i te ipurangi e hoa mā, ngā manakitanga kia koutou, mo te wao te krihimete, me haumaru tātou, me harikoa, kia kaha te kai ngā kaireka, kia kaha te noho a whānau. Ka whakahoki a te rākau kia jau, ngā mihi nui kia tātou. Kia ora, everyone. Hey, let's have a quick round up with, let's go around the room, okay? Let's have a quick kia ora, and a goodbye from everyone. So we'll go to you, Auntie Lisa. Oh, kia ora e te whānau. I just want to let you know what an awesome 15 weeks I've had, and it's been it sort of occupied the loneliness in this whare, you know, and bringing joy to my whare and not sitting around doing nothing. So ngā mihi to you all. Merry Christmas and a Happy New Year. To you too. Love you. Bobby, over to you. Oh, kia ora whānau. Thanks, Joe, Huia, Piripi, Taurima, in particular, Hayley, for everyone. You know, I've learned so much. I went from one song at the beginning of this year to, I don't know, 10, 20 now. So feeling really awesome. You know, filled my heart to all this 15 weeks. So thank you very much, everybody, and loved seeing everybody every few days. So thank you. Have a good Christmas. Love you all. You too. Gina, over to you. Kia ora te whānau. Thanks Joe, Huia, Piripi, Tarimai, Tahua, for holding it down these past 15 weeks. Been pretty hard out. But it's been pretty cool tuning in and filling my day with an hour of kapa haka, because our whare is pretty boring. But yep. Yeah, ngā mihi nui kia koutou. Merry Christmas, Happy New Year. Might drop some kinners off to you if you're lucky enough. Kia ora. Kia ora. Hold that thought. Amanda Lee, Hawk, over to you. Kia ora te whānau. Big Merry Christmas from me. As this last 15 weeks has been fantastic. I went from learning no Waiata to now knowing a handful of Waiata, as well as Waiata ringa. So thank you so much, Uncle Joe and Auntie Ngahuia, for all of the awesome effort that you've been putting in over this time. I haven't been on every single session due to mahi, but it's been awesome seeing all the whānau participating, jumping in, jumping out, having a sing. So it's been a really choice, and I look forward to seeing everybody together, hopefully in the new year, and cheer. Love you guys. Love you too. Kia ora rā, Amanda. Over to the whānau over in the west here. Irina, is that our whānau tarapata over there? Yeah. Hey, well, open up your fella's mic and have a kōrero to us. Go, Baba, kōrero. Kōrero mai, bub. Kōrero mai, bub. Kia ora moko. Rawe ngā moko puna. Kia ora rā. Marion, over to you.
Who's behind there? I think she's at can say there, Oh, but pai ana. Hakihea etahi mihi ki te te. Kia ora. Hayley, let's come over to you, bub. Tēnā koutou. Firstly, big mihi going out to you and Auntie, Uncle. Man, what a journey, what a ride it's been, whānau. It's been bloody amazing, actually. I've learned so much within the last 15 weeks. Have enjoyed everything I've learned, especially hītori, man. It's, you know, I really wish I had all of this when I was studying because it would have helped out so much. But I'm really happy that our whānau and the next generations are going to have all of this information for them, right there for them to use in the future. Big mihi to all our whānau who have jumped on over the last 15 weeks. It's been awesome. The first couple of weeks were, the first heaps of weeks actually was, you know, there were heaps of whānau because everybody was home and stuff. But then, slowly people started dwindling away only because everybody's back in mahi and kura. But man, it was awesome. Thank you so much, Auntie and Uncle. Merry Christmas. Happy New Year, whānau. Love you all. Love you too, and thanks for those words. I always really appreciate that. Piripi and Tahua. Ngā mihi nui te krihi me te, ngā mihi nui te krihi me te, ngā mihi nui te krihi me te, mai te koko, ngā kau. Yeah, big Merry Christmas, Happy New Year's, kia tātou katoa. Hope everybody stays safe, hope everybody stays well, and we can't wait to see everybody next year. Yeah, heart out. Me krimi te kia tātou katoa. Just a huge shout out to Auntie and Uncle. Man, this wouldn't have lifted without you too. And just a huge, mihi, mai te manawa to you too, Uncle. And to also our stalwart, Auntie Liz, Auntie Mem, Amy, Bobby, man, G, you rock. Lovely to see you, and I can't wait to see you in Kanohi. Kia ora. Oh, I'm starting to get emotional now. I'm gonna put myself on mute. Merry Christmas. Merry Christmas me te. Taru mai. Kia ora e te whānau, tautoko pau te kahana, ai ngā mihi kua mihia. Yeah, just be safe whānau, enjoy this break, be with your loved ones, spare thought for those who aren't so fortunate as us, spare thought for those who are in the hohi pera at the moment, yeah, and just sending out love to you all. Mihi to you, Auntie and Uncle. Man, this has been amazing. You know, we've had an amazing journey through this Toi Ahure platform, and now you can have a rest. Yay! We can whakairi this kaupapa, knowing that it's served our people the way it was intended. So mihi nui ana. Kia koutou katoa, I ukaha, i mautonu mai ki tēnei hōtaka, mo te roanga o te kaumārima wiki, e mihi ko koutou ngā toa. Nā reira, tēnā tātou katoa. Kia ora taru mai, tautoko. Kare noi a hukororo, just ka tautoko ake ngā mihi katoa. Just want to support everything that's been said. Thank you to the team that's been here to help carry this. My wife, Taru, Hayley, Piripi, Tahua, thanks to everyone to the team. Thank you most of all to you fellows who have given your time to learn some stuff and to be together. Ngā mihi nui. Love you guys, Auntie Lisa, kia tau ngā manakitanga, kia koutou. O tira, be safe everyone, be kind, love one another. Life is short, we don't know. Hey, we just don't know. We're here today, gone tomorrow. So be good, be well, love yous all, and Merry Krihi me te, toi ahurei, toi whātua, mauri ora. Mauri ora.